Meditacija je operacija mozga, samo bez skalpela. Zvuči kao metafora, ali nauka kaže, bukvalno je istina. Mnogi misle da je meditacija samo opuštanje, sedenje u tišini. Ali to je kao da kažeš da je operacija samo ležanje na stolu. Ne. Meditacija je svesni ulazak u unutrašnji sistem. Povezivanje sa sobom. Reprogramiranje. Duboka, precizna, tiha operacija, bez krvi, bez noža. Samo ti i tvoja svest. Tvoj mozak se konstantno menja, to se zove neuroplastičnost. To znači da tvoje misli, iskustva i pažnja oblikuju tvoje neuronske mreže. Meditacija jača prefrontalni korteks, centar za fokus, intuiciju, odlučnost, jasnoću. Istovremeno se smanjuje amigdala, deo koji šalje signale straha, panike, stresa. U Harvardovoj studiji samo 8 dana meditacije povećava gustinu sive mase. Pamćenje, emotivna stabilnost, jasnoća, sve raste. Mozak se ne gubi sa godinama, on se osvežava. Još dublje studije pokazuju da dugotrajni meditatori imaju deblji korteks. To znači da mozak doslovno stari sporije. Zamisli, svakodnevnim ulaskom u tišinu ti regenerišeš svoj um. Ali to nije kraj. Duboka meditacija menja moždane talase iz svakodnevnog u stanje isceljenja, intuicije i proširene svesti. Telo tada zna kako da se regeneriše, a prestaje da truje i počinje da leči. Nauka potvrđuje, meditacija utiče na gene, smanjuje stres, upale i usporava starenje. Ne menjaš samo misli, menjaš sebe. Sve počinje sa jednim dahom, jednim sada, jednim izborom da se vratiš sebi. Ti nisi tvoje misli, ti si onaj koji ih posmatra. I kad to shvatiš, prestaješ biti žrtva, postaješ kreator svog sveta.